ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip company kol hai kini ke number harum. Vice President Jokanyotrep Youth Council badan boklang Harling do hakalai photorek ujemang arajar pusau uladit hajir hakmak ki pulit changa sadar police station hadi maki pulit kelapan ngat kendon ki noyalam Jokanyotrep Youth Council namar ke jinglet pin perai ki yingsa jang break besa bian halum survey kebedang hap hapok ka jaka janga containment ha ke jing keran maki lapat hai kubor din lai kentai e blasha toket ha ki pulen badan boklang la bo jingli ka sarkar hatu bian knowledge na yeng hajaka jang ki brew ni bian unol pin khoj ki nong na yeng ha ka jaka ki brew ula boru ya ka jingkli hatu balong bian ya ubutmu pen khoj ba bandat dingkhong ya udrong ni long bian ni gitu ki batmu banlai khot biang ki beriu na asam kumla kenno dikinong di drog ki blashakem ha ka seng balwan rap biang ya udrog halum survey shushu long badang khamla ka basha khot bian bi ya kari ba ka jai benriu bani kinong bat an ji ba arsam Trik ngatrai lepas bah jenggar beri nyotra putih jia yu halum survey di lakno yengi pangi ki konstitusi ni la lebe ai di kaweng suka bentli lemo pai pa bat kham tam bru da bor hato be ai unong le chna yeng hajaka jong ki breu be ai unong lek ban khoi ya kata jisna be an jom ta unong sna be an jaka ti breu kata ri jigili bun kom ke jigli ba ar na ka on kli hatu be an ubatmu ban pen khoi ban rat ban khong drop ne be an ubatmu ban ik khot biang ti kar asam kumbala keno dak ti drop siu sa ki ban dakem ban man rat drop biang hang te po long se Tegi arti teli jigling ko teli ko. Ki keno be an ingi di khon jong choice. Rita ngowe ko ban komiti. Dang la ban chak khot be an ba e ya la kari ko chat ben rew. Ban yi ki nong bat an. Ban yi ki nong bat an ki ba arsap. Ki ba kelalong ke jingtem ya kapateng bomta ba di kapateng ke balasai. Jong chat ben rew. Ni trap jong. Ke nakleng jongi yim so pher ka jingkhot hi ko thanat ka jingkhot hi hapo phatong ngaso ba manna we po we uriu ijri don kam ban pedang kane kalong thek kumbangi lek ban renew ya license ijri jong utak senang jong tak bener ngani thu ipi ngalawan renew ya license akani geski bomta bahatu bak denbok nganu barong udang in ami keri bacam re ngalar renew arsne menchua nado arja arpau lawan renew hangne arpo arkila khot biang nglawan renew menta arpsa ngangit skam sa arja renew kin sa khot biang banwan renew yang sen igri ngangalong ureu idri
bat nganom lelai pikot be an pikot we ngang ap yang de ritang we ba ai baka jingi ri jongi kelong ke ba upai ba updang pun de ba ijri leng baka buat ke tenglang dan ni leng ba ini sikam ke bak tak mat yong ya gari bicara te ka jingi kun jongi kelong ba against yo drugs ngim ya kun persya inung drugs inung drugs ni pen ba nilai dalam po rehabilitation center untuk po Asam la sausin ngin sana ye lambiang leng baka jing tri lambat kemi pa ki kemi ki pa ki bala duk thiat du dam bat ki bali I ya ka jing lengkar jong ajat benreu ki don ka jing scam ha ka HYC te leng baka jing jia po lum sorbe ka jing tmu hi jong I kalong be bangin yo ban rate la ne ban kem ya ki ki main supaya ki bawan nang thina po nong ba Asam hatu spor po ngi conduct inspection kila pet kila khang ta la kan rekiwan dia di nganam dan isu dan kita kubli sibun kubli siajar ngo ya ki nong kerja ni ke HYC kita dan ki telefon ki boong ngenom lak banwan rekit kan mau jing duai long kemi long kepan nang duai nang pirat nam rai jongi ngin yang ngilek mengi 6 tahun pentikna bakari bejak benreu jongi kanom kelak ka zombie city dan ni kanom kelak kategori jong kita nong di drugs ai bakal riki berduk lagi ke bawah nombok nong thau pula itu kani ini pateng lah pateng kan ba ni raksa kubli sibut kubli sejar ngo ya barok hat ki balayawan senran nang hak ni kesu